Kwaphinza kwaba intokodo mbukeli wakho Swatini TV Themkosi Mbuyisa kubingelela ngiyakuvusela mbukeli sehlelo lakho lithanza kakhulu lithini libandla yebo ngembukeli sisho njalo nje sithi happy new year siqala umnyaka lomusha mbukeli uNkulunkulu siyambonga nje kakhulu losilonzile nakulomnyaka lo lesikuwa kiwo 2024 sasingenile ku2025 singena ngemandla ke mbukeli singumsakato nje lithini libandla sithi nje sanibonana emakhaya asingeneni eminyakeni sibe bantu labaphephile simbonge nje umdali mbukeli siqalile nje umnyaka sibona timvula tiyana emakhaya sibusiso sodwa kulilela nje imindeni le khanza ukuthi affectwa ngito timvula sithi nje sihlelo asiphepheni babukele emakhaya sisekiye umnyaka lomusha kaloko ngembukeli nje sesingenile ehlelweni lethu sithi nje ihlelo lithini libandla likhona nakulomnyaka lo kumnanzi kakhulu emakhaya siyangena emadolobheni siyangena la nikhona khona kusigujana siyatholakala DStv siyatholakala ke babukeli singenile nje ehlelweni sikhona futhi asinkundleni ekuxhumana ka WhatsApp sikhona nakuye Facebook siyatholakala ngale kwaloko ngembukeli sithi nje asivele singene kiyo ihlelo lethu lamuhla ke sithi nje asikhulumise indzaba yema New Year resolutions siyathi ke ukuthi indzaba mlonyeni lena nje maqala umnyaka bantu nalabo bathi hayi bayakufisa loka naloka angihambi ngedwana ke mbukeli njengenhlala yenda bakhona abantu labadzala e-studio. Eceleni kwami ukhona umfundisi ngumProphet Gift wakashongwe usuka lapha esipoqosini ebandleni lase Light of Jesus church khona lapha esipoqosini umtsala kahambi yedwana uhamba neapostle Khulane wakamamba usuka lapha eCooperation ebandleni lase Christ Assembly International Ministries. Ngithatha lethuba ngicela qala ngawe apostle ngivusele. Siyavusela Mbuyisa sivusela nebabukeli eminyakeni lomusha egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga ngicela vusela shonga. Siyavusela Mbuyisa ngithanda ukuvungisela kakhulu nembukeli ekhaya egameni lika Jesu eminyakeni lomusha. Amen. Asivele singene kiyo indzaba bafundisi njengoba sishilo ukuthi sinaka lapha ema New Year resolutions. Njengoba ke nibafundisi nani imabandleni nje nibashelile bazalwane ngama New Year resolutions ngabe vele nasingayiqala nje mfundisi mamba kwekuthi ngabe vele yini yona le New Year resolution nasingake sichache nje khona lapha. Siyabonga Mbuyisa lelithuba uma kuqala umnyaka kukunika lithuba it's an opportunity ukuthi ureflect empilweni yakho ubuke ukuthi eminyakeni lophelile ngento enjani uthi evaluate wena uthi hlole wena bese uyabona ukuthi yathi lana angenti kahle lana la and so when the year begins kukuniketa lithuba lekuthi uqale kabusha and set up ema targets set up ema goals lamasha ukuthi kulomnyaka lona mhlambe lokungehlulile last year. Okay. I want to do this again, but maybe kulomnyaka lona ngikwende ngendlela lehlukile in a different approach because umnyaka uyasisita vele lokuthi ukhone lokuthi galela ukuthi na kule ngikwendile ngisashoda la so ngalesikhathi ke sikuJanuary njengoba 2025 nje kuhle lokuthi utisethele wena ngoba lama New Year resolutions mfundisi awusethelwa ngumuntu ukuthi umuntu okubeka ijoy ukuthi mhlawumbe usethelwa ngumfundisi uthi sethela wena ukuthi mina kulomnyaka lona ngifuna ukuthi at least nangabe kungu5 maybe 3 of them ngibe before the end of the year ngibona ukuthi sengiachievile lo. Mama yesibonga kakhulu mfundisi wayichaza yaba mnanzi mhlawumbe mfundisi kwengeda prophet kwengeda ngila kushiwo ngumfundisi ukuthi ngabe nasikhuluma ngawo ama New Year resolutions sikhuluma ngani basically nje sibantu kwengeda kulokushiwo inceke yaNkulunkulu ukuthi ama New Year resolutions leti ncumo lotithatha makusuka umnyaka kuthi ufuna kwenda ini ngalokwehlukile kulo mnyaka kuze umithe le goal losukunayo kulo mnyaka. Okay. So njoba chazile umfundisi ukuthi umnyaka uyathisethela wena ungachubeki mikhiba loboyenda before lebe ngakusebenzele uthi buke ukuthi mangenda ngendlela lehlukile manje yini lengaphuma nawo kulomnyaka lo. Ngiyabonga kakhulu mfundisi ngiyawathanza lamagama abafundisi ukuthi ma goals lo disethela wona wena mhlambe ke nasesibuya ke biblically entuleni
liBhayibheli liyakhuluma indvele ngawo ema New Year resolutions noma nje ema resolutions basically na ungumuntu noma nangumzalwane nasilifunza liBhayibheli liyakhuluma elingako mfundisi. Oh liBhayibheli liyakhuluma ngako mfundisi because tinqumo uNkulunkulu uyasihlonipha idecision yemuntu. Okay. Nawufunza nje Matthew 18 verse 18. Okay. Lithi lesikubophela emhlabeni nasezulwini kuboshiwe. Lesikukhulula emhlabeni nasezulwini kukhululiwe. So it's a new resolution is a decision. Lo decide wena maybe with your family asengibekise maybe with your wife. Or you can even decide alone. uNkulunkulu uyayihlonipha idecision yemuntu. So a resolution is a decision lo yende usikulomnyaka lo ngifuna kwenda nakho. God will not violate ngeke azaphambane nalokho uNkulunkulu. uNkulunkulu utawubusisa lokho lo sokunqomile wena enhlitweni yakho uthi kulomnyaka ngifuna kwenda le commitment nje lokuthi utitshele ukuthi I want to do it ngifuna kwenda lokho and kukwenda ukuthi sicalo sekuthi uphumelele. Le decision nje is the first sign ukuthi utawuphumelela kulomnyaka lo uthi usentile lesinqumo. Cha ngosami ngiyabonga kakhulu mfundisi mhlambe kwengeta nje nceke kaNkulunkulu ukhulume umfundisi ngekuthi le decision isicalo ukuthi so uphumelele once wenda le decision so uphumelele mhlambe nje kwengeta nceke kaNkulunkulu kulecetha kusho umfundisi udeka yona umfundisi uma ufunda liBhayibheli kuLuka 15 kutholakala indvodza elilahleko lithi iBhayibheli wenda ema decisions la wrong wahamba yochitha ingcebo lebakayithethe kubabe wakhe. But kwafika isikhathi lathi ngeke ngichubeke kanje angidawusuka ngeke babe ngifike ngithi babe ngonile phambi kwaNkulunkulu naphambi kwakho angisafanele kubitwa ngentodza nakho leso sinqumo uNkulunkulu wasihlonipha to an extent ukuthi babe wakhe lo lendodza elilahleke wam accept kuningi lesingakuthole eBhayibhelini lokukhuluma ngetinqumo lathatha kumuntu lethi gcina timphumelesile njengoba shito umfundisi ukuthi uNkulunkulu uyasihlonipha sinqumo semumva. Amen. Ngiyabakhulu mfundisi. Bukele ekhaya ke uyativela ke kubantu labadzala bakhuluma ngato tinqumo ukuthi uNkulunkulu uyasihlonipha sinqumo sakho losithathile. Sakhulumisa babukeli hlala nathi ke ungahambi isaya khona eTitolo. Sehlele lakho mbukeli lithini libandla sikhulumisa nje indzaba yema New Year resolutions njengoba wathi ke mbukeli kwekuthi umnyaka uqalile kunengi lesikufisako sisive semaswati sibazalwane ukuthi nje awu zoqala umnyaka asimane sente naku mhlambe lo munye ufuna kushintsha nje ama habits akhela mabi ukuthi hayi ebengwende eminyakeni lophelile ngiyakuyeka nje kulomnyaka mfundisi ngicela ukucala ngawe ukuthi ingabe vele kumcoka ngani kuba ne New Year resolution. Kumcoka kakhulu kuba ne New Year resolution ngoma njoba sichazile ukuthi i New Year resolution ngilesinqumo losithathako usabucala umnyaka kahle ngathi usuke uqala impilo yakho kabusha is to reset ukuthi nikalithuba lekuqala kabusha ukuthi ibuka ukuthi eminyakeni lo endlulile bengenda kanje ngabe kulomnyaka lo mangashintsha indlela bengenda ngayo yini lengashintsha kule mpilo yami. Okay ngiyabonga kakhulu nceke kaNkulunkulu mfundisi mhlambe nje kwengeta kunako lokushiwo ngumfundisi la kwekuthi ngabe vele kumqokwa yini kuba ne New Year resolutions because kunemuntu lapha ekhaya mfundisi lo uthi hayi ngiyaphila nje mina angina resolution kimi nje kwami ukuthi ngivuke ngilale ngidle ngivuke mhlambe ngihlalele nje kude lengifuna ku accomplisha eminyakeni kuthatha sinqumo ngakusebenzisana naligama lekuplana planning uthi labanye uthi lomunye failure to plan is planning for failure. Lokutho ukuthi uma uhluleka ukuthi hlela wena ngoba lokuthatha letinqumo wehluleka lokuhlela lempilo yakho nguva kahle ngeminyaka uyihlele nje ukuthi kulomnyaka lona ngifuna kwenda nangu
So uma ungakwendi lokho uya already setting yourself up ukuthi vele kude lo tawuba nakho. So vele wehlulekile. So vele wehlulekile from the start of the year. So nyalo kumqoka kakhulu ukuthi wonke umuntu ungumzalwane awusiye umzalwane. Ngoba noma ungakholwa ungathi ihlelela nje ukuthi kulomnyaka ngifuna kwakha. Kulomnyaka lona ngifuna kushada. Uma ukhuluma nje ngendzaba yemshado kude lapho khona thina lesesinenhlanhla sashada kude lapho kodwa khona umntali wami ukuthi isalo uthatha umfati wathi cabangela wena decide mina ngathi ngiko sesikhathi eziright lesi so impilo vele inema stages but mangabe ungasanguluki njengalivetla khostile umfundisi ukuthi njengendvodzana lahle ufuna usanguluke ukuthi nyalo sengikhomba ukuba mdzala it's a sign of immaturity ukuthi ngimdzala sengifuna ukuthatha inqumo leteni impilo yami ichubekele phambili. Ngiyabonga kakhulu nceke kaNkulunkulu ngiyawathanda lamagama lo cetha kwasho lesifisa kuva ke inyalo mfundisi ukuthi isikhathi lesinengi lesikhathi leti tekucala kweminyaka la khona sibona khona emabandla abaneticubulo noma ema declarations ukuthi hayi kulomnyaka umnyaka wethu wekwenta ini umnyaka waNkulunkulu wekwenta ini lesifisa kuva ukuthi ngabe vele lawo ma declarations are part of lama new year resolution yini noma just a declaration nje ukuthi indawo yena la ngifike esontweni ngiyabekisa mina ayengithinzi nje nase ngifika ku personal life ngathi mina a part of ngesizathu lesithi le declaration lo mprofeti uNkulunkulu usuke amnike ukuthi uyowenda ini kulomnyaka lodako. Okay. So it's more like a goal setter kokuthi uNkulunkulu ufuna wenda lokho. Okay. So la new year resolution akusita ukuthi njoba uNkulunkulu sathite lo mnyaka waloko angende naku ngende nathi incumo nathi kuze kwendeke naku uNkulunkulu afuna kwendeke kulo mnyaka. Okay. Maye ngiyabonga kakhulu nceka kaNkulunkulu. Mfundisi kwengeda nje kunaku la cetha kusho. Ngathi ngangeda nje la kusho kumfundisi akukhona lama resolutions singawa categorize wona mfundisi khanze ukuthi akukhona lawa la personal la qonzane nawe. And naso ukukhuluma ke ngema declarations lese declare ebandleni by le nqeko yaNkulunkulu ehola lelo libandla logo sekumo on the spiritual realm ukuthi uNkulunkulu lesikuvako ngoba uNkulunkulu uyakhuluma nathi and wonke umuntu nakambitile uNkulunkulu umniketa ivision. Okay. So kuba nguwe wena leader of that vision lova ukuthi uNkulunkulu ufuna sithathe nayi direction naye bese kuyayimemetela ebandleni ibandla ke sekufuna ukuthi ke lihlale phansi manje ukuthi how do we now achieve lokhu la sakumemetele umfundisi ngoba uNkulunkulu nakakhuluma nawe most of the time akakuniki the details lekufuna ukuthi bakwadi bani uNkulunkulu uyakutshela nje ukuthi kulomnyaka lo ngifuna ukuthi mhlambe igoli yena i-church growth ukuthi libandla likhule kulomnyaka. Okay. But now sekufuna nihlale phansi nini ukuthi lingakhula njani ma strategies leli bandla ndalikhulisa kanjani. Okay. But uNkulunkulu somemetela. Okay. Yes. Ngiyabonga kakhulu mfundisi ngamafishane ngiyathola la ukuthi uNkulunkulu unginiketa nje lento ivalekile isithombe then bese ke nine bazalwane kufune bese sena cultivate lento le babukeli ke niyadivela ke nceda uNkulunkulu la tiyasichazela ikakhulu ngawe ama new year resolutions nawo ema church declarations ukuthi kusebenza kanjani letinto leti siyabuya ke babukeli jakho letelo hlala nathi ungahambi. Sihleli lakho mbukeli othandza kakhulu lithini libandla ngiyamukela mbukeli uthandza kuvela umsakado wakho eSwatini TV ukhethe kahle mbukeli sikhulumisa lapha indzaba yema New Year resolutions iyashisa lendzaba le indzaba mlonyeni njengoba kusuka nje umnyaka wonke umuntu une resolution lomunye esenhlitweni yakhe akafuni ukuyitshela abantu lomunye asovela uyimemetele ukuthi hayi mina kulomnyaka lona vele ngihamba ngesiphaphamshini mfundisi lapha esikhathini esinyende
nakuqala umnyaka kanjena nine baprofeti ngisho kanjalo sinibona kakhulu nikhuluma ama prophetic words ngaba kubazalwane ngaba sesiveni sonke semaswati kusho ukuthini lokho kumtimba waKristu kusho ukuthini lokho kubazalwane lesesiveni nje kusho ukuthini ukuthi nayi prophetic word seyiphumile kufuna mhlambe sisale siyemukela thina i-prophetic word baprofeti kahle kahle mawufunza Amos chapter 3 verse 7 lithi iBhayibheli uNkulunkulu akendilutho angakambuli imfihlo takhe kubaprofeti okay so baprofeti bane responsibility according to Ezekiel chapter 33 verse 6 ukuthi uma ngabe iwatchman ibona inkemba okay ida eveni lo iwatchman ufanele ukuthi upblowe a trumpet leta uwonisha labantu ukuthi kuta ingoti kodwa ke if angakwendi lokho kufa abantu kuthiwa ingadi yalabantu yobutwa kuye so ba prophet bane responsibility yoku release le live bawonishe abantu so ngiyabonga kakhulu mfundisi lokusho ukuthi apostoli umprofeti ulivi la uNkulunkulu kubantu mhlambe kwengeda nje nceke uNkulunkulu kunako lesikhuluma ngako ukuthi isikhathi esiningi sikubona kuningi whereby ku releaseka ama prophetic words nakuqala umnyaka kusho ukuthini nasive semaswati emfundisi sibukele lapho umhla sibukela nalihlela kusho ukuthini lokho kubantu nasesiveni sonke Romans 10 verse 17 uthi kukholwa kudange kuva okay kuva live laNkulunkulu so uma ungumprofeti udeclare not your mind not your opinion udeclare le live laNkulunkulu okay so uma ulimemetela le live laNkulunkulu lapha epulpit uNkulunkulu la kubeke khona ukubuildeka kukholwa kulabantu ukuthi lento vele ingenteka ngoba live njengoba ngithi the more uvale live the more the word comes inside you okay the more faith it build there and the more wena kuvuleka emehlo ukuthi really this thing can happen so uma si declare nje sicala umnyaka lithuba lokuthi simemetele kulomnyaka ukuthi kulomnyaka nje angibekise Mbuyisa kulomnyaka lo kukhona abantu labatakufa it's a natural thing lesiyathi kuyenteka but ungema ngelive laNkulunkulu declare umemetele Psalm 118 verse 17 lothi angeke ngife ngidawuphila futhi bantu bangeke bafa ya umemetele ukuthi kude lotawufa la ngekukholwa ukuthi kude lotawufa la sitawuphila simemetele sibalise ngelive laNkulunkulu so uma udeclare njengoba ngisho udeclare lelive laNkulunkulu etimpilweni tabo emakhaya abo emabhizinisini abo kuma families abo konke lokubathinzako nje nakuleli bandla laKristu because siyathi ukuthi kunengi lokulwa nalo manenge ama forces ebumnyama la khona so la ma forces ebumnyama the only thing la ihloniphako is the word uma ungakakhulumi lelive ungakadeclare vele letimo titakufofobetela without cancer nangitalana nje ehlelweni Mbuyisa ngiva ngibhlungu ukuthi kunemuntu umfana esikolwa bebamgcwaba kule weekend otibulele angathi ukuthi sizathu bekuyini intombadala so but lo muntu kuzanga dibulala angaqedwa idepression bafundisi men of God ba prophet aba declare live laNkulunkulu over their lives even over the nation nakule live amen kutonqipha letintfo tema suicide nabo depression ngiyabonga kakhulu mfundisi wayithenza siyayikhulumisa ngalenye ilanga etindzaba etikanjena vele tifuna ku-address ngiyafisa bafundisi bami sifike emaphetheleni elihlelo lethu ngiyafisa ukuthi siphethe nganathi indzaba tekufisela nje sesive semaswati umnyaka lomuhle lomusha aphindze ube muhle isisabafisela ngengaveta indzaba mfundisi la ukuthi sibona timvula tinengi tinhle tiyana evende emaswati kunemindeni limele kwalinyelwa iproperty labanye timoto tabo
uqala nje umnyaka nabo bebana ama resolutions lamasha impilo tabo certificate tiyalimala linyatwa simo nje sehlakalo lesehlakele bese siyaphetha mfundisi. Ukudeka yona baba Mbuyisa mawufunda incwadi eDaga chapter 16 verse 9 lithi iBhayibheli uma uyahlela kodwa uNkulunkulu ophumelelisako. Ngawuthatha nje lethuba ngifisele bantu baseSwatini labasilalele umnyaka lomusha nanabala abalinyalelwe ngenxa letinvula uNkulunkulu unelplan, uNkulunkulu uthembekile. Uthi iJobe, though he smite me yet will I trust him. Ngase sikhathi makutata inhlupheko kutata ilingo bonakala ngathi ngedulu kwemandla kodwa uthi Paulus kafikelwa kulingwa lokungedulu kwemandla konke kulingwa uNkulunkulu unendlela yokuthi siphume kiyo. uNkulunkulu akabakhututude, uNkulunkulu akabasikelele. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Nawe mfundisi kuphosa nje liche esivivaneni. Siyabonga Mbuyisa kufisela nje umbukeli umnyaka lomusha nakumkhumbuta njengoba live la uNkulunkulu lisho ku Jeremiah 29:11 ukuthi ngiyawate ama plan lenginawo now. I know the thoughts, the plans lenginawo ngani ekuniphumelelisa ekunika likusasa lelihle hayi lekunilimata. Lokusho ukuthi uma uvelelwa simo you must not forget ukuthi lesimo lesikuathekile manje kungaba sema floods, kungaba sansan lesimo lesikuvelele lapha ekhaya. The situation is not permanent ngoba lo uNkulunkulu wadala wena lo akuletha lamhlabeni unemaqebo lamahle ngempilo yakho. Happy New Year. Amen. Bukele ekhaya ke uyativela ke abantu labadzala sesixoxisene nabo la ngendzaba yakhe Happy New Year. Sibuka nje ama new resolutions bakuvetile ke abantu labadzala ukuthi kumcokwa ukuthi na umuntu ube nawe ama goals ukuthi yati ilomnyaka lophelile lokho angaku achieve lo mnyaka ngiyafisa ukachieve naku bese ke utithola nawe ukulenzawo phela ke achieve mbukeli ungafuni titenge trail kodwa tintfo tiyasenjetelwa mbukeli ekhaya kale lokho uthatha lethuba ke mbukeli ngibonge abantu labadzala kusihlonipha nje ukuthi bebangeta lamhla lapha e-studio betosisheshela na information lemcoka la kangaka ngubonge nawe mbukeli ukusibukela ngaphandle kwakho mbukeli ihlelo leli angeke likhona kufike enyela emakhaya ngale kwaloko ngithemba kwesimbuyisa ngithi uNkulunkulu emusa uNkulunkulu ekuthula uNkulunkulu ethandwa aniphathe ngesandla sakhe nisale kahle. Siyakubiza ngonyaka sithi Jesu ke